Ake sasondelene enkosini, isikhathi sokusondela manje. Uze enkosini njengoba unjalo, umtshele konke ukwehluleka kwakho, uze phambi kwakhe unjengoba unjalo, unamandla okukhulula konke okwahlulayo. Uthi nje nangu mina Nkosi, uthi nangu mina. Nangu mina, nangu mina, nangu mina, nangu mina Nkosi, nangu mina, nangu mina, nangu mina, nangu mina, nangu mina, nangu mina Nkosi, ngisinikela kuwe mina, ngisilahlela nangu mina, nangu mina, nangu mina Nkosi, nomoya wami wephukile ngiwuletha wena, nangu mina, nangu mina Nkosi, ngiza kuwe nokwehluleka kwami, nangu mina, nangu mina, nangu mina Nkosi, ngiza kuwe ngimanqeba, nangu mina, ngiza nemithwalo yami, ngiza nezikatazo zami wena, nangu mina, nangu mina Nkosi, nangu mina, Nkosi, ngiyazibekela thini, nangu mina, yenza umsebenzi ophelele empilweni yami, ayibonge iguqule Nkosi, guqula impilo yami, nangu mina, mina ngiyazinikela kuwe, mina ngizilahlela kuwe, nangu mina. Siyabonga. Thank you, Jesus. Ngubingelela mhlobo wami egameni likaJesu la ukhona khona, ngaba sekhaya, ngaba sengqolweni yesive, egameni likaJesu la uthomele khona lo msakazo. Siyakuvusela lokuvusela umfundisi kaMakhubu egameni likaJesu. Jesu inkosi. Naze kusani ngiyacela ukuthi sibukisane namagama nje egameni likaJesu, sisaqhubeka sisabuka indzaba egameni likaJesu yokwakhiwa kabusha kwetibonza eJerusalema nekwakhiwa kabusha kwemasango ayo. Sibonile ukuthi iJerusalema beyinhle, ihloniphekile egameni likaJesu, ikhanga, ivikelekile, inqaba ngetibonza tayo. Sabona nokuthi emasango bekabalulekile for regulation into the city. Egameni likaJesu sabona ukuthi emasango la khona egameni likaJesu bekade kuhlala khona, it was were places or seats of authority, behluleli bebekade bahlala khona, people of influence bebahlala lapho. So siyabona ukuthi tibona noma emasango amele i-influence. So libandla nangabe shothi libhidlikele amasango alo, libandla lelide influence. Futhi emasangweni ngila khona bek-arrange khona ngisho nemishado. Nakubhidlike nje emasango Nkosi yami ubathe umzalwane uyabuka imishado, uyashabalala konke egameni likaJesu. Abathe bekabambile lapha kuyethembisa kungalungi ngokuthi iJerusalema noma kuyiJerusalema kodwa ide emasango egameni likaJesu. The enemy egameni likaJesu ungenile ngokunyelela wabhidlita washisa emasango egameni likaJesu. You find yourself marrying the wrong people into wrong relationships because the gates are down egameni likaJesu. So siyamdzinga uNkulunkulu ukuthi asisite njengelibandla dinenge letinye tindvo lesititholako. Kodwa namhlanje ngifisa ukuthi sesingene sesibukela isango ngalesango lelavuswa egameni likaJesu. Sibone ukuthi egameni likaJesu
lamasango asho ukuthini kithi njengelibandla lelifuna ukubuyisela egameni likaJesu yonke into lelifuna kuyakha kabusha ibuyele enzaweni yalo egameni likaJesu. So ngiyafisa ukuthi sesibukisane ke lamagama nawufunza nje Nehemiya egameni likaJesu livesi lokuqala kuthiwa la kusehluko sesithathu chapter number 3 kuthiwa Eliyashibi umpristi lomkhulu kanye nabomnakabo labe baba priest bawusukumela umsebenzi bakha lisango letimvu balinikela kuNkulunkulu base bemisa tivalo talo ngabolunina bakha lubonza bathi mate befika emboshongweni welikhulu nawo labawunikela kuNkulunkulu baqhubeka nekwakha kwaze kwaba ngusembhoshongweni waHananel. So la evesini leqala siyabona kukhulunywa ngelisango letimvu. And sasibonile ukuthi iJerusalem bayikathe isithombe isikhomba egameni likaJesu ngelibandla ukuthi egameni likaJesu libandla egameni likaJesu limelelwe ngiyo le Jerusalem. So uthi Johane lapha esambulweni uthi ngayibona iJerusalem yehla ihlotshiswe kahle egameni likaJesu kwathiwa nango ke magodi welundlu, there is the bride. Inkosi emsayisibusise. So ke kusho ukuthini ke kubhidlikelwa kunalisango nali letimvu egameni likaJesu nawufunza incwadi yaJohane chapter number 10 verse number 7 uthi lapha Jesu waphinza wathi kubo ngiqinisile ngithi kini mine ngilisango letimvu. Ngathi Jesu ukhuluma lamagama useJerusalem useceleni kwaleli sango uyalikhomba egameni likaJesu ngoba leli sango letimvu leli ngulabe kathi kungena khona timvu egameni likaJesu demhlatshelo bethi kathe tingena ngaleli sango leli egameni likaJesu tingena kuleli sango leli tingene ngekhathi egameni likaJesu ethembelini egameni likaJesu nakuyoba nemihlatshelo tsite ethembelini bethi kathe tingena ngaleli sango leli letimvu egameni likaJesu and itimvu egameni likaJesu liBhayibheli lithi egameni litimelele thina egameni likaJesu wonke nje umuntu ungena embusweni egameni likaJesu ungena ngaleli sango leletimvu. Shothi ngaleme magama uthi Jesu uyathi uyalithatha leli sango uthi limelele mina uthi ngimi leli sango letimvu. Lokho ukuthi kuze ukuthi utholakale njengemvu ngekhathi eJerusalem kumele ungene ngaleli sango letimvu. Dinenge indlela egameni likaJesu lomunye lathi khanza sekangasekhathi ngayo ethembelini lomnye Nkosi yami egameni likaJesu ukhanza Nkosi yami sowubambile lapha nebakithi altarini sewubhizi lapha Nkosi yami egameni likaJesu uyashukumisa lapha kodwa uthi uyabuka ukuthi yene bakithi kwashuma kangaka nje Nkosi yami ingabe liyatiwa yini lisango ngobe la esangweni nje kukhona le indzaba khona lapha nawufunza incwadi yaMateyu kuthiwa lo mnumzane kuthiwa wenda lidzile lemshado wase suyamema egameni likaJesu wathi nakamemile labamemile bathi babhizi lona lo wathi ngisayubuka ingoma tami lo wathi ngisayubuka iplaza lami ngisenza kulithenga lo wathi ngisayushada sis egameni likaJesu. So kwathiwa ke hayi ke ngalokuthi laba egameni likaJesu sebende kanjena sale nibita wonke umuntu. So kwathiwa ke hambani emahlanganweni indlela nibite wonke umuntu. So wonke umuntu egameni likaJesu lo wabitwa ngalesikhathi lesi gcina wathi phuthumani nibitelwe edzilini lemshado kuthiwa egameni likaJesu wathi sebangenile bonke sebahlangene wasusuyangena umnumzane wahamba wathi nakathi usuyabuka wakhanzela indvodza ingakayigcoki ingubo yemshado kwathiwa yemnumzane iphi ingubo yemshado. Umbuto wami ungathi ngabe kambe vele wonke lo muntu bekatholele emahlanganweni indlela letinshosha netingcute bekumele ukuthi ahamba ayothungisa ingubo phambi kuba emshadweni. No wonke muntu ngako lelisiko bokathi uthi na ungena lamnyango emshadweni bekathi kule ngubo yakhona yemshado boyithola lamnyango. So kule timvo lotigejako na ungakangeni ngemnyango na ubonakala sewungene nje ngalefastelo. Ngiyakhumbula Paul ngalelingelanga kuthiwa kwehla ngalibhasikidi aphuma ngalefastelo. So kunalabanye ebandleni egameni emtimbeni waKristu bangekhathi egameni likaJesu lo muntu ubhizi ngosiyamwenda timvo taNkulunkulu uphishanekile kodwa akangenanga kahle. Lo mnye wangena ukuthi Nkosi yami mina vele la khaya siyakholwa sis wathi khanza sekenda tinjo tasekhaya ngalokuthi la khaya vele lisondo kuyakholwa kodwa lo muntu akangenanga lesango wagejwa ingubo egameni likaJesu. Uyawuthi buta lo mnye sekasebentile ukuthi hawu Nkosi yami mina ngendelo kwanalokho afika umnumzane athi ngiyabona wende
kokuthi kodwa iphi ingubo yemshado, ngoba le ngubo yemshado itholakala esangweni. Ngifuna ukumemedela namhla ekseni egameni lika Jesu ukuthi egameni lika Jesu ingubo yemshado itholakala esangweni, and indlela yokungena embusweni yinye vo nguJesu. Awungeni ngekwenda umsebenzi wakhe, noma ungashumela ushumele masemoni lamanenge, akusho ukuthi so ungekhathi ngalokho semthethweni. Egameni lika Jesu noma lo myunguzi yami uthi mina ngabhajatiswa sisi, lo mnyanga lokuthi wabhajatiswa uva kwakathi Nkosi yami so wasinziswa ngaleyo ndlela leyo. Egameni lika Jesu akungenwa ngekubhabhatiswa, akungenwa nangenyuform yasesonveni, akungenwa nangetikhundla. Ngendeka wathi uyangena wabonakala Nkosi yami kwangathi ulungele isikhundla thita, kwathi utawuzahamba wabanjwa ngesikhundla ngoba siyabambana kulamalanga lamazonveni. Egameni lika Jesu vele nje sekubambe egameni lika Jesu sokuthosa umsebenzi lapha egameni lika Jesu, singasayibungi nenzaba ukuthi lo muntu wangena yini ngelisango. Egameni lika lo mnye Nkosi yami wangena ngelithalenta ngokuthi uyahlabela, kwathi wabuya sisi uhlabele, kodwa nawe uthi uyalandzela lo muntu uhlabela size sikhale, kodwa akaladi lisango letimvu, akazange sekangene ngelisango, akaladi ialtari latimvu tengakhona esiphambanweni, akasathi sinam siphambano. Lo muntu akuzange afe lo muntu lomdzala, ngiyikwata uhlupha ngesikhathi sonveni, ngiyikwata uhlupha ashikile. Egameni lika Jesu lo mnyazi athi ngilikholwa lelidzala, kodwa likholwa lelidzala lelingangenanga ngelisango. Egameni lika Jesu tinhlelo telusongo dibutwa kuye, ngoba vele likholwa lelidzala uzabaphotisa nalabanye athi ungaphaphatheli sisi, inhlelo lapha ezonweni dibutwa lapha kimi. Egameni lika Jesu ngoba lo mzalwane lona Nkosi yami wangena egameni lika Jesu ngokuthi Nkosi yami kunelithalenta thitela nalo, uyahlabela vele lizulu lehlela, kodwa akaladi lisango ude lengubo. Ngiko kutawuthi nakufika letinye tinto ukhanze ukuthi lelibonza lokutibamba kude, ngoba kunetimvu latigeja lapha kuthiwa le ngubo siyayinikwa la asithungisi. Uthi umhlabeli le ngubo siyinikiwe ivele ekhaya ezulwini, ivele enkosini. Egameni lika Jesu nayo la ivela khona, ivele enkosini. Na ungena ngelisango lelingiyo inkosi, inkosi ifike ekwambathise yona liqobo ngoba lokwembatha lenkosi njengesembatho, ngoba kuthiwa nikhumule umvu lomdzala bese nembatha umvu lomusha. Lo mvu lomusha ngiyo inkosi, angeke uzukwathi kumbatha Jesu ungakangeni ngaye, wembathwa ngilabo labangene ngaye. Egameni lika Jesu kuthiwa unalinye lemandla nawufunza incwadi yesambulo kuthiwa ninelibito ukuthi nigqokile kodwa ningqunu, anitati ukuthi aningagqoki wotani kini. Egameni lika Jesu sokuthi ngale magama leli bandla leli kuthiwa futhi phela kathi licebile leli bandla, it was great in material. Lo mnye Nkosi yami ngokuthi Nkosi yami ufaka isandla lesithite ebandleni abambise, uva kwangathi Nkosi wangena, kanti nje Nkosi yami uyabambisa akangenanga ngelisango. Unelibito ukuthi unako konke kodwa wathi ukuthi uhlupheke kangakanani, unelibito ukuthi uyabona kodwa wathi ukuthi imbumbuthe wota kimi. Egameni lika Jesu so ngilabeta enkosini njengelisango bangene ngayo. Egameni lika Jesu laba kwathi kokuyembatha le ngosi. Lesinye isikhathi sawuba sesiyamanga lo mzala lomdzala esonweni, kodwa yina vete timpawu temvu lomdzala. Lo mvu lona egasolo sakhulumela futhi solo lo mvu lona ngosami akaqolele ude vele lenhlitiyo ude nalesikhwama nelive laNkulunkulu lembhoro esonweni, ngoba ude sikhwama sekuphatha timbo taNkulunkulu, ngoba lesikhwama sekuphatha timbo taNkulunkulu kulunga lokuthola nawungena le ngubo ngilokulunga. Ufike uNkulunkulu akuphe esangweni lokulunga, awutakheli lokunye kulunga. Egameni lika Jesu labangene nje ngelisango Nkosi yami abaqabanga ukuthi ngoba sengende ukuthi uNkulunkulu uyangamukela, kodwa bayathi ukuthi lo ngenda ngamukeleke ngekhathi edzilini ngokuthi ngifike ngilokulunga lengiphiwe kona njengengubo. Egameni lika Jesu lenguthola esangweni. So ngifuna ukuthandaza nomuntu lothi Nkosi yami uyathi sengiyabona ukuthi yini Nkosi yami kubhuqeke kangaka, ngibathe ngiyazama ngathi ikhwepha kungendakali, kukhona imvule ngayigeja esangweni, mina ngelesango letimvu wangena njani. Egameni lika Jesu sasithandaze nawe njengemvu. Egameni lika Jesu lefuna ngena ngekhathi edolobheni naleli sango nasekuseni ungangena ngalo, lo ngena ngaye uyawungena afumane idlelo, lo ngena ngaye egameni lika Jesu uthola ingubo, uthula kulunga kwakhe wembatha yena liqobo ahambe embethe Kristu. Awu babe liphilile livu lakho, busisa umlalelo ngalo egameni asakha sinquma sekungena ngelisango egameni lika Jesu Kristu Nkosi yethu. Babe siyabonga in Jesus name. Amen. Ake sasondelene enkosini, isikhathi sokusondela manje. Uze enkosini njengoba unjalo, umtshele konke ukwehluleka kwakho, uze phambi kwakhe unjengoba unjalo, unamandla okukhulula konke okwahlulayo. Uthi nje nangu mina Nkosi, uthi nangu mina.